omumpakezi abejo bayona barete bitekateko bashobora kubarayambe ebyanga byabo mu kurinda ebyobuhangwa hamwe no kubaratunjemo akasente ko kwebisaho bakagukora nk'omwoga. Bamwe mu basingire abo tuganire nabo batugambire bari kuza kukora mu byanga byabo. Tukurolera nti tujja kuyamba tuta abantu abali mu community kurora nti esente zino zikiireyo kandi ziyambira project zindi ezikurugayo. Tukutunulira kuyamba abana abandi abato bantu bayinga abali mu kukora project nyingi bageza okora ebintu bihyaka baitu tibakurororwa. So tukutegeka tukwate sente zino zenyine zo tuteke on project zino tuyamba kandi abantu abandi abato abatakayikire level yetulo. Shangira ngo muri Katete na nemyanye ndije eri nka Katete nk'Kisenyi omukijungu na n'Ekiswahili abantu mbanagijura kasasiro kandi ejo kasasiro bwiro bwinzi nereto burwire omushanga yigara emigera ari kutwara mizi noreba nka Ruize ryijwire abwa kasasiro. So ati tutwija gukora ki shazire mutwagira mbu tushitame nk'abantu abagira ishomero abashomere tujena n'amagezi go kureba ngo abantu bakorektinga kasasiro ejo twajiguza abantu abandi abarije bakajyoza yamba katwereze ibindi bintu. Daniel Ayebare okurugoma Aye African Foundation kandi obiratebekanise mpakezi agizire ngo eki ni kiza kuhera beji kukoresa obwongo bwabo mu kutekateka kuba kubasa kurinda ebyobuhangwa omu byanga byabo. Ogu nagira ngo nibija kurebuza groupe zibahereza sente kureba ngo bazikoresa je omu kurinda ebyobuhangwa. One of the challenges is twine kuriye ngo twa following up no kuruko bazikozesa bata ate twine contacts zabo twine database ideas zona tuzine so twine kutsura abantu kurumbwire bo misho no guma following up nabo muahikanka hino mwenda bo yambiki kandi nangwa nabandi abatasinga nabo ideas zabo twazinotinga turiyo kutwazi improving nazo zikaba bankable. Groupe Singire na Plastic and Garbage Recycling Group kandi bahirwe $2 million. Abwa TV West and Adolf Ayereka.